Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kejekon henden kasngi ke arpsan tarik umnai luar ajan Katpra. Haka Lympung jaga State Level Mission Football Meghalaya Open Tournament 2018. Kejing lek kai haka under 18 joki senrang. Kawai kelalong hapadang ke Konhon na Riboy District. Kebala penram no ya Konhon na po West Garo Hills District the South Goal Lanot. Yakin iki gol naga benta ke Konhon kebala job la tap do Bobby Noxet bola tap hadu lai gol bat kawai pat ke gol la tap do Gideon Crowbok Makri. Sa kawai pat kejekon haka under 18 joki senrang. Kadai hapadang ke Konhon na South West Khasi Hills bat ke Konhon na po East Khasi Hills. Bat haka ni kejekon nadu ke kelas step hadu bandakot no ke Kalamian. Kalakot no hapadang kejekat haka ba kirang ilaka jong baro art di Konhon. Kem sem layo ban penki ya kejar. Bat laha banyasam no Marshi Point. Haka under 18 joki kentaipan kejekon henen gasngi ke arpsan tarik unai lor arja Katpra. Kalalong hapadang ke Konhon na po West Khasi Hills District bat ke West Garo Hills. Kani kejekon joki niki art di Konhon joki kentai kalalong ke balak silang hadu kata-kata. Namar ke Konhon na po West Khasi Hills kalala penperem no ya kani ke Konhon na Rilom Garo hadu khat argo lanot. Sakawai pat kejekon haka under 18 joki kentai kalalong hapadang ke Konhon jong ke South West Khasi Hills bat ke Konhon na West Jaintia Hills. Haka ni kawai kejekon joki kentai kejing lek kai kalalong ke bayang kat bor bat ke ba itnat ba. Kani kejekon ro kalakot no hapadang kejing kai dan not lanot. Haba pai part sa kejekon haka under 15 haka State Level Mission Football Meghalaya Open Tournament arja Katpra kabaralong henen hi kasngi ka apsan tarik unai lor haka jila ka juk senrang kawai ni kejekon kalalong hapadang ke Konhon jong ka West Jaintia Hills kabala parem no ega Konhon na South West Garo Hills the lai gol lanot bat yakini ki gol la tap do Kermi Kendan argol bat ya kashi gol pat layo tap do Kevin Rembai. Sakawai par kejekon haka under 15 juk senrang kalalong hapadang ke Konhon na East Jaintia Hills kabala pelem no eka Konhon na West Garo Hills da argo lanot. Haba pai pat sa kejing laka de Konhon jo kikentai haka under 15 kiladan hadu likely kejekon henen kasngi ka arpsan tarik unai lor. Kawai ni kini kejekon kabala long hapadang ke Konhon na Riboy District kabala pelem no eka Konhon na South West Garo Hills da Sun Goal la kawai. Sa kawai pat kejing laka haka under 15 jo kikentai kadai hapadang ke Konhon jong ka West Khasi Hills kabala pelem no eka Konhon na West Garo Hills da Sun Goal lanot. Yakin ki gol layo tap daka Elisha Mary Nonglang bat ka Manda Jinghon Hujan ki bala tap mar argol kejekon ka balai pat haka under 15 joki kentai henen gasngi ka arp santrik unai lor kadai ka balalong hapadang ka Konhon na West Jaintia Hills ka bala pelem no eka Konhon na South West Khasi Hills da shi gol lanot bat yakan ni ka gol layo tap daka Napali Litan.